Ngaqala ngibonga kakhulu ngivusele yonke indlu ngetigabet ehlukehlukene. Ngivusele nesponsor sami. Sibonga kakhulu ngokusichaza ngalo mdlalo. Ligama lami ngolikhetho ngakadladla Captain Majukujuku. Lo mdlalo naso ulungiselele kakhulu kungasho ukuthi siqale namhla kulungiselela since saqala ukudlala league besinaso sifisa ukuthi siyafisa kufika kulesigaba lesikiso namuhla. So bese lo sokulungiselela vele lo mdlalo. Badlali bethu mentally basisho on kakhulu le game lena. Kude la ngakanani amaphutha lesitawalungisa kulokweza kuyoka kwasivelela. Akusiko kwecala siyakhona emkhunzweni cansi kwesithathu so ngingathatha ukuthi likhaya lethu lesibili. So konke lesitakwenda ukuthi manje sisekhaya yes away but ngiyakwenda sendela ukuthi sisekhaya. Kungaba kukhutha tonke lihlole dawa Majukujuku nawo sonke service akangwana ukuthi aside sitawubukela lo mdlalo. Kungafisele indlela lenhle ke ma supporters ethu asakhona emkhuzweni. Afika athi phathe kahle aqhubeka asishare nje basisharisa. Nathi siyawathembisa ukuthi lokho besikhuluma ngakecaleni ukuthi sitawubuya nayo le ngomshe sitawuphumelela sitagcina sikufezile. Abangiloko.